कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी Baik kapasita. Corona. क्या करेगा? Kali tipu nu. Nonom coronavirus puge klangsi. Lasinang unlok mapi mapulo. Kali jibu. Oh, lang ni. Hello Mukrang, ni dang le alo dei. Dang nei hong ding lo. Toto ni ke bang lu. To punun tu tha ni nu ni haje tong mi sai do che. Oita. Oi ko sar the, kopi kami ma thau. Isi oblu lo ko. Ni punu ke pasi lok tiko nonom che thang re coronavirus si ke long lok lo bon puti ko lang ni. Ka liji boko. Coronavirus ke ana balang jang dik jita ho. Pasi uji. Alang joi ta so piji. Lapen ke phuang pong ta so piji. Oh, ko ache theta wang no piji ta ho. Lahayan ke ave kapasi cho. Ante normal sing yam dai pola hai ke. Lason po bon ko. Kaciri pen kacipa jok nang dia lam khan pu. Kiceng sia bang ke ka kita mas cikup tu. N95 da mas ong meong. Kalite rumal kalite pia ceta cho. Hinia bang ke bang pen kaceng kici than hu cipati bogri. Mitare si ba ka dak cibitu. Ke thoma bang ke muni cingrum odim dun de simeji. Hia bang ke nang li Richard San se pin pen nang li mek nang li nukan nang li ho cicu deri. Ho bang ke alkohol ke do sanitizer pen nang li Richard Sam inangji. Tro bang ke lapu ho. Non lom ok jora e thelong dam o de. Lalu punu alam bang ke. Nasi coronavirus ke kali lang bon. Oita tata. Melo. Hor ke juru thai ko punu. Hei ke. Jo. Iri ke jar sam. Pichoi bu makola pen ge ante. Hen sini tayar hor ki tu bang nang ji fusi. Go.